Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, ke nna ke Adimilo Malusi mme ke na le Augustine Tlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong e re utlwa fa kgotlatshekelo ya Gauteng mono Johannesburg e botsoloditse maitsholo a NPA. Eskom ya re maAforika Borwa a ipaakanyetse go utlwalelwa ke mariga. Premier Soccer League e itsisitse lenaane la ba ba tlileng go gaisanela dikabo tsa setlha sa 2022 le 2023. Taridiale Kgotlatshekelo ya Gauteng mono Johannesburg e botsoloditse maitsholo a NPA mo kgetseng ya moporesidente wa pele Jacob Zuma ya bosekisi jwa poraefete kgatlhanong le motlhatlhami wa gagwe. Kgotlatshekelo e tlhotse reditse fa mmueledi wa moporesidente Cyril Ramaphosa a nganga gore seno se fapane le tsamaiso e lolameng ya molaotheo. Tsamaiso ya bosekisi jwa poraefete e re bolotsweng kgatlhanong le moporesidente Cyril Ramaphosa e bakile go tlhagelela kwa setlhoeng ga NPA. Pegelo ya mookamedi wa ditirelo tsa bosekisi kwa NPA Advocate Rodney Dikgang ya Sedimonthole ngogola e kgadilwe thata. Pegelo eo e totobaditse gore setifikeiti seo se rebolotsweng moporesidente wa maloba Jacob Zuma sa go sekisa poraefete ga se ame Ramaphosa. Moatlhodi Mohammed Ismail o botsoloditse mmueledi wa NPA Advocate Bogoma Thibedi gore goreng NPA e sa nne le kgakajana le morero ono. To give a certificate, okay, go and prosecute so and so. They do that, but then you come out and you become his defender. It will all depend on whether that was done intentionally or not. Well, I don't know. But the crux of the matter is it was done. Why didn't you just stay out of it? Mathibedi o tlhalositse gore dipegelo tsa mothale o ga di a tlwaelega. Now you go and make public statements to the world at large, almost exonerating him, which a court should do. But my submission is that it's not unusual for the NPA to give a press statement. It's unfortunate in the circumstances. Seno se tlhageletse ka nako ya dingangisano tsa mogakolodi yo ikemetseng yo tlhagisitseng morero wa go ikemela ga NPA. Amicus is saying private prosecution is a safeguard against a possibility of the NPA being indifferent to bringing a state prosecution against certain individuals, whether it's because they are powerful politicians or businessmen, and that the court should be able to step in there without requiring them to go on review. Zuma o latofatsa Ramaphosa ka go nna motlaleledi go latela go sutlisiwa ga pegelo ya itekanelo ya gagwe mo tshekong ya bonweenwee kgatlhanong nae e sekiwang kwa kgotlatshekelokgolo kwa Pietermaritzburg. O latofatsa Ramaphosa ka go retelelwa ke go tsaya dikgato tebang le go sutlisiwa ga pegelo eo. A re seno se amile ka mokgwa o sa siamang NPA le lenaane la bosiamisi kwa kakaretso. Katlholo mo morerong ono e sekegilwe. Paki ya puso mo kgetseng ya polao ya Gasenzo Meyiwa Zandi Khumalo o supile bangwe ba ba latofadiwa kwa kgotlatshekelo gompieno a re ke bone ba bolai ba ga Meyiwa. O na thubega ka selelo fa supa molatofadiwa wa ntlha le wa bobedi Bongani Ntanzi le Sifiso Ntuli. Moeledi wa balatofadiwa ba supileng Sipho Ramosepele o na mokgalema. Senzo Meyiwa, Tumelo Madlala le Mthokosi Sithwala ba ne ba le gaufi le go tsamaya fa batlhasedi ba ne ba itelekela kwa legaeng la Khumalo. Ba bileditswe mo ntlong ke mmaagwe Kheli le Zandile Khumalo gore ba laele sentle. Seno ke go ya ka Zandi Khumalo yo amegileng maikutlo yo supileng balatofadiwa wa ntlha le wa bobedi gore ke bone batlhasedi. Whilst at that, and we are still listening to Kelly speaking, two gentlemen entered the house. Yes, may I proceed? That one there in particular. That Please one there move, in particular. Please move. Come again. Asking you to move. Please say that one. So it's that one on the left, it's accused 1, 2, up to 5.
Are you guys even aware what you guys did to our lives? Ingabe niyakwazi yini bafisa nakwenze empilweni Are you zethu? guys even aware of what you guys did to us as a family on that day? Miss Kumalo? Miss Kumalo? Miss Kumalo? The damage that you guys caused. Miss Kumalo, you're not supposed to do that. Khumalo gape a re batlhasedi bao ba ne ba bua isiZulu e leng seo se ganetsanang le dipaki tsa pele bao ba rileng batlhasedi ba ne ba bua isiZulu le Sesotho go le gonye. You say that that person spoke in isiZulu. Yes, ma'am. Are you able to repeat the exact words? Wathi khiphani imali nama cell phone. He said, take out money and cell phones. Khumalo gape o tlhalositse metsotso ya bofelo fa meiwa a ne a thuntsiwa morago ga go kgaratlhela sethunya le motlhasedi. The firearm went off again. For the how many time? For the third time. Okwesithathu. Yes. Yes, and at which place? Kuphi nendawo? Still coming from a kitchen. Still from the kitchen. Masisikhala kokugcina asikhalanga ukufana namanye. When it went off for the last time, it was not the same as the previous occasions that I have heard when I heard the firearm going off. When you say it was not like the others, what was the difference? Okay, no mehluko. Sound. The sound. Sound yayenza ayisho ukuthi pha njengalezi bese ngizwile phambilini. Lesogcina kongathi sithi It was not like as in pa as it previously, but this sound was like in a doof sound. Go botsolodiwa ga Khumalo go tswelela kwa kgotlatshekelo kgolo mo Pretoria ka moso. Ofetse Stimo, SABC News, Pretoria. Ba manokeng ba setlhopha sa Bloemfontein Celtics ba re batlile go kgwedisa kgotlatshekelo ya magistrata wa Bloemfontein go se rebolele balatofadiwa mo kgetseng ya Thabo Bester Bailey. Balatofadiwa a bale batlhano ba ba karetsang badiri ba G4S ba balatofalediwang tsietso go fisa le go tlhaetsa molao matlho ba tlile go tswelela ka kopo ya bone ya Bailey ka la botlhano. Senohe Matshwara, Tebogo Dipholo, Motanyane Masukela, Tiego Makgotsa ga mmogo le Natasha Johnson ba ikuela go kgotlatshekelo go rebolelwa Bailey. Fela lephata la tshireletso le ne la botsa ka boammaruri jwa bosupi jwa paki. Moemedi wa semolao wa paki ya boraro Tebogo Dipholo o ne a tlhalosa fa bosupi jwa paki kgatlhanong le yo a mo emelang e le jo bo tsietsang. O ganetsane gape le dipego tsa gore Dipholo o ne a ipolela kwa sepodising le gore o ne a biletswa kwa marekelong mangwe magolo a Bloemfontein mme teng ko ke kwa tshwerweng. Kgetse e ne ya simolola go tsamaya sentle morago ga go tlhatlhelwa ga gagwe le kgetlho la ntlha ka kgotlatshekelo. Baagi ba re tshiamiso e tshwanetse e dirwe go bao ba amega mo go thuseng go ngwega ga mmolai le mmeteledi Thabo Bester. People like Bester ba get away like ka murder simply because ona le tšhelete. Ke bohloko haholo ka ntse tsa lang naheng ena ya rona ena mo ile gore re tla fumana batho ba sa tseba haleng le ho mafetse. Utlwa ke tshwile haholo ke taba ena ya Thabo Bester hore na go re re baka ditse re tshwile. Go lokelwa ntate Bester gore a tshwarwe a etrongo batho ba tsebe gore South Africa mona mme wa ka o nkutlisisa molao o teng. Tshotlego Makamedi yo a le moemedi wa molao wa Dipholo o ngangile ka gore bosupi jwa paki ya puso jo bo reng go tlile go nna le go se iketleng fa molatofadiwa a ka rebolelwa Bailey e le ntlha e tsietsang. Khabagare balatedi ba ntse ba dira boikuelo jwa gore tshiamiso e dirwe tebang le Katlego Bereng yo setopo sa gagwe se dirisitsweng go ngwega ga Bester. Katlego Bereng o ne gompieno a tla bo a tshwara dingwaga di le 32. Ga ona ka mogho setšhaba se tlo mo amogelang ka teng le rona ba tshehetse re tla mo amogelang ka matsoa a futhumetseng ka teng. Re tse re na le segobo ngwaneso ga re batlo etsa ntho tse e leng gore a di molaong. Paki ya puso e tlhalositse gape fa go santse go tlile go nna le batshwarwa ba le mmalwa. Mokgatlo wa Safe Ditsobotla o neng o ikaeletse go tshisinya voutu ya go tlhoka go ikanya speakera sa masepala wa selegae wa Ditsobotla kwa Lichtenburg Fikile Jakeni wa re ga o gagamadiwe ke gore morero o ga wa tswelela.
Lekoko le bega gore Jakene o eme nokeng motsamaisi wa nama o sa tshwere wa mmasepala ntle le go sekaseka seno lekgotla. Nkoko moša yo begang tota yo go begwang a boleile rragwe ka go motlhaba kwa Greenpoint kwa Kimberley a re moswi o ne a sotla lelapa leo a re ditlogolo tsa gagwe di ne di tlhola di tshabetse kwa ga gagwe fa rra bone a ba tlhasela le mmabona. Ketsahalo ya polao ya monna ya dilemo di 45 ke moradi yae e tshositse baahi ba sebaka sa Greenpoint. Nkgona ngwanana ya entseng ketso ena o re o belaela ha setloholo sa hae se entse sena ka lebaka la hore ntatae o ne a hlekefetsa lelapa. Since that man married my daughter, there was never peace. And all the 4 children that they have by her, all of them, they know that life. They must just run and hide. Since they got married, until this thing happened now, that child, my grandchild, the one that stabbed her father, she couldn't take it any longer because he came here and he came to fetch her. They both walked home. Moaisane enwa o tlaleha ha mofu ane a hlekefetsa moradi yae ka thobalano ho tloha a le dilemo di 15. I only know because the child came to my house one night, and it was about 11, 12 o'clock in the night. So she ran in here with a little brother. So she was trying to find place to sleep because the father wanted to be with her. So I asked her, how does he want to be with you? He wants me to sleep with him, and my mother is drunk, my mother is sleeping. Ha ditaba di sa le mothating ona baahi sebakeng sena ba hlalosa ha diketso tsa tlhekatlheko di jele setsi mme ba ka taolong ba hloleha ho nka mehato. Sometimes women are vulnerable. You stay in an abusive relationship because you don't have work, you don't have money, so the guy will beat you up, you will go back there. Women are dying here, and it seems for me when you call the police, when you are saying someone is being beaten, they take maybe 3 or 4 hours to come. Women abuse, it's too much, it's a lot, especially here in Kimberley, because some of men will beat the woman and the kids will be looking there. So I wonder what about the kids whenever the man is still abusing the woman. Melaelo o ile a hlahella kgotla ka Mantaha ka qoso ya polao. Ha jwale o tlasa tlhokomelo ya mmae. Tebello ke hore o tla hlaha kgotla bekeng e tlang ka Labohlano. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Mosadimogolo wa dingwaga di le 72 wa kwa Mothibu Start kwa Kurumane kwa Northern Cape o kopa ntlo o santsa nna ka fa teng ga mokhukhu le fa a le mo lenaneng la puso la go tlamelwa ka ntlo dingwaga di feta 10 ga jaana. Catherine Potgieter o nna a le esi mo mokhukhung ono o senang motlakase o sale a le mo lenaneng la go abelwa ntlo ya RDP fa e sale ka 2006 mme mogolo yono yo kubugetsweng ke stroke dingwaga tse di fetileng a re go leta go amile boitekanelo jwa gagwe. Ke ikutlwa ke latlhegile a kere ga ba ntirele sepe ga bana ba ka ntirela ntlo ke na le dikogolo di ko bathong di para ke go bua dio tsa mo di phatlhaletse mo dio tsa ntlo ke ja di tse ke yang mo te gatopo baagisanye ba ga Potgieter ba betswe matlo a bona dingwaga tse di fetileng jaanong o dikologilwe ke seo go ena e leng toro fela. Hala ba kampanye to ka ba ban ke te a be ke tlhoka pele ent go botlhoko phela mo mokhukhung thata se damo thateng mo khote wa teng. Masepala wa ga Segonyana wa re tiego ya go agiwa ga ntlo eno go bakilwe ke gore karolo eo a leng mo go yona e paraletse molelwane. Motsamaisi wa masepala a re projeke eno ya matlo e ne e le ka fa tlase ga province ya Bokone Bophirima. Re lekile go tsa ntlha eno re bua le ba puso ya rona ya Bokone Bophirima ya Kapa Bokone mme ga jaana projeke e ya Mothibi Start RDP le tse ding tsa bo Sweding ba Tlharos le Magojane le fa di sa wediwa ke puso ya Bokone Bophirima di tseilwe di isitswe ko Northern Cape mme ga jaana
go maruding a province le ka ledile le fokolang gore ba dira jang go netefatsa gore di-beneficiary ba 50 ba kgona go bona gore ba agelwa matlo mme ya ga mo Potgieter re leka go etsa gore re itlhaganedise yona ka bonako re bule le province ya rona ba tla itlhaganedisa gore at least ma Potgieter ka jaaka le dingwaga di le 72 o kgona go bona ntlo ka lebelo le ka bonako gore a kgone go bona gore a nne le ntlo ya gagwe. Ga jaana mogodi ono wa dingwaga di le 72 o solofela gore puso e tla diragatsa ditsholofetso tsa yona tsa dingwaga tse di fetileng. Baagi kwa motseng wa Marapong kwa Sekhukhune ba re ba gakgametse mo go senkana ka sepe morago ga gore ba amogele melaetsa khutso ya gore ba kolota masepala wa selegae wa Elias Motswaledi. Masepala wa re melaetsa eo ke ya dikoloto tsa matlo. Eskom ya re Maaforika Borwa a ipaakanyetse go utlwalelwa ke mariga. Setlamo seno sa motlakase sa re se ka diragatsa legato la borobedi la kgaogo ya tlamelo ya motlakase. Eskom e bile se kwa kopanong le babegadikgang mosong ono. The weather forecasters are anticipating a much colder winter season, as we also saw with the rains in the last couple of days. That there's clear patterns of weather change in our country. And these challenges will result in high electricity demand as heating of our homes and spaces is required. Go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore setlamo sa motlakase Eskom se tsibusa baagi gore mariga ano a tlile go nna makgwakgwa ka ntlha ya fa kgaogo ya motlakase e ka nne ya fitlhelela go legato la borobedi. Re go boditse gore a o gakgamadiwa ke tsibuso eno le gore o tlile go ipaakanya jang go tila manokonoko a tlhokego ya motlakase. Nna mathata a motlakase a ke ya ipaakanyeditse ka go reka stofo sa gase ke sona se ke itshegeditseng ka sona ge motlakase o ile and then ge pula e sane ke dirisa dikgong ke roletse dikgong gore ke gotse mollo ga go makatse tota kgale go ntse go bontsha gore naga a rona go bua nnete ya palelwa ka kgaogo e kana-kana e ntse e le teng mo nageng ya motlakase mme tota ke hela gore motho a ka ithekela stofo sa gase and then gape a boa a reka le tsone di-light tse di chargiwang. Mona re wetse ga re tswe gape bothateng bona ga re tswe gape re tlo phela ka bothata bona go fitlhela empa fela go madimabe rona bafutsana ba senang nix go madimabe rona bafutsana ba senang nix batho ba ritšhi bora ditšhelete bomma ditšhelete ke bona ba tla tswela pele go se ba tla sebedisa disola ke gagamadimo ke seno marigano se tsa tshimolotse go nna magwagwa fa puso ya rona yona e palelwa ke go tla ka tharabololo fa e le Minister of Electricity yena ga ke bone tiro ya gage le seng boammaruri ke gore re le batho ba dikodi dikhutsane re boetse morago ko dilemong tse re naganne gore di hitile ka molelo wa ko ntle wa dikgong. Tla jaanong re lebe mmogo tsa mebaraka madi le dithoto. Ranta e tsweletse go koafala fa e bapisiwa le madi a dinaga tsa boditšhaba. Boleng jwa dishere bo koafetse kwa JSE. Tlhwatlhwa ya gauta le oli e sa tlhotlhiwang di wetse tlase fa ya platinum e tlhatlogile. Motho weso se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Dine di le kalo tsa maitseboa ano kgaso e latelang e ka moso ka ura ya bobedi mo DTT mme o ka bogela ya sepedi ka ura ya borobedi maitseboa gone fano ga jana ke go sia le boinelo molebi mang ka tsa maemo a bosa sala sentle. Ke leboga ke ya ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebella mo karolong ya KwaZulu-Natal go tla nna le dipula diperesente di le 80 re lebella Polokwane Limpopo le Gauteng le yone tla itemogela masarasara na pula diperesente di le 30 karolo ya Eastern Cape le yone tla nna le gone go itemogela pula diperesente di le 60 gape dipula di na le gone go tswelela mo karolong ya KwaZulu-Natal re lebella gape Limpopo le Gauteng le karolo ya Eastern Cape tla nna le gone go itemogela masarasara
na pula mme ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka pula e matla mo karolong ya KwaZulu-Natal le pula e matla mo karolong ya Eastern Cape ka moso dipula tse di matla di na le gone go tswelela gape mo karolong ya KwaZulu-Natal mme re bele di-temperature tsa rona Free State e lebega e tla nna le masarasarana a pula Bothaville e tla nna tsididi ka digata di le 7 go a go di le 17 mo Thapameng Wepener e tla nna tsididi thata ka digata di le fela go a go di le 15 mo Thapameng mme re lebella province ya Bokone Bophirima le teng mo provinceng karolong wa province e tla nna le gone go itemogela tlhabo letsatsi Tosca e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 22 lebella Swaziland ka digata di le 5 go a go di le 28 lebella Gauteng le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le masarasarana mme go tla nna le tlhabo letsatsi mo mogareng ja province Johannesburg ka digata di le 11 go a go di le 80 Free Enageng ka digata di le 8 go a go di le 17 lebella province ya Limpopo le teng mo provinceng Musina e tla nna mogote thata mo Thapameng ka digata di le 32 Polokwane ka digata di le 24 mo Thapameng lebella province ya Mpumalanga le teng mo provinceng go tla nna le pula Carolina ka digata di le 9 go a go di le 18 mo Thapameng Emelo ka digata di le 9 go a go di le 16 lebella province ya KwaZulu-Natal Ladysmith go tla nna tsididi ka digata di le 6 go a go di le 14 Pietermaritzburg ka digata di le 9 go a go di le 15 mo Thapameng Eastern Cape le teng mo provinceng karolo dingwe tsa province di lebega di itekanetse mme re lebella Somerset East ka digata di le 5 go a go di le 14 mo Thapameng Gqeberha ka digata di le 10 go a go di le 19 mme re lebella province ya Western Cape province e lebega itekanetse thata go na le tlhabo letsatsi Worcester ka digata di le 6 go a go di le 18 Riversdale le teng ka digata di le 18 go a go di le 17 mo Thapameng re lebella Northern Cape le teng mo provinceng Upington e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 18 Calvinia ka gerata e le 1 go a go di le 19 mo Thapameng mo gaetse mo mabosa fela fa na re kopane gape mo nakong e tlang